Hei hi All India Radio aizolani. Chanchin tharpuan main azadi kam rit mahotsaf quiz result ilo puang masaang. Nizana quiz zo na kha poverty and un-British rule in India ti bu kha tu zia nge ti ania. Achana chu dadabai na roji ani. Zona chang dik masaberle lo man la tu chu David Lalchan dama kumsom pakua. Mual pui aizolami ani. Chanchin tharilo ngai thang. Achiar tu CVL ruata. Naktuk zingdar so matanga tlai lamdar nga inkara Mizoram Assembly Secretariat Committee Room President som parugna tur thangin MLA ten vote an thak don. National Health Mission NHM noet hok until phutati hlotlin ngiata nilai nia changan warmek ta chu in soifia tura riat tir anni. Naktuk thochan ni khian Parliament fu thut khom tran ani ang. Nipui kholum chuan Europe chim thlang pumpuya ram atikang mek. Naktuk zingdar so matanga tlai lamdar nga inkara Mizoram Assembly Secretariat Committee Room President som parunga tur thlangin MLA ten vote an thak dona he in thana atana Assistant Returning Officer le Presiding Officer Assembly Secretary Puh Lalrin Omachuan MLA somli ten heta vote an thak vek arin thu soin MP pani te ero chuan Delhi lama vote an thak turanga i thua soya Nimin lamkhan he in thana buai puitu official tele in thana huna omtur chanchin bumi ta chu COVID-19 rian kailo endik vek anni toa vote thak tur MLA ta chu vote an thak main thermal screening kaltlang tir vek anni don boka vote thak na hian MLA zinga rikai mu chu emo rin hlel emo anom chuan da thana tur mun ruwa manania rikai ti mu chu appoint midang vote thak zo nuwa vote an thak theina tur ruwa man ani don ani vote thak tur hi India rampuma mi pui than MLA Sangli somthum pathum ba ka Lok Sabha MP zanga somli pathum le Rajya Sabha MP zani somthum pathum anvain mi Sangli zariat pakua ania an vote luna bel khom hi vote nuai som singriat sangruk le zali somthum pakhat ani dona heta hian Mizoram MLA te vote lut zong tur chu pariat theu ani dona MP te ero India rampuma ain angveka MP pakhat vote lut zong hi zasari ani dona ni Thudan danin rorelai MNF MLA somni paria le BJP MLA pakhat ba ka MP panhi ta chuan NDA candidate P Draupadi Murmu baida posi chu an vote dona ZPM MLA parukle Congress MLA panga ta chuan Eptulam Trangrual candidate Puya Swan Sinha vote an tumani Sakor tui chuna tongchai Bethel Camping Center TBCC electric polu chu bilan pek theilo wangin nimin khan ti top sak anni thu Mizoram Pradesh Youth Congress Committee chuan ansoi MPYCC hian nimin ve khan an President Dr. Lalmal Soma Hovin TBCC hian tlo ngala TBCC hian mi jasari vel an omni nan thu chua chuan asoya TBCC omte hian kholum kara harsanana satakan tok dona andin mun en hian ngai tua ran an ngaya sarkarin ngai damna sang bernena connection pele ngal turte concession peturle mithil phalte point ngai ven rang turin angen pui thon president chuan asoeni he muna an ho tupa puti ti zo ming thanga chuan thlama salama tangkhan an electric bill cheng noi nga don lai mai an pek thailo wangin disconnect tura riat tir an ni thua soya azat betal chunglu turin ti an lo ni boka an nei ang cheng sing ni sanga an chunglu tia soya nimin khan TBCC electric connection chuti top sak an lo ni ta ti MPYCC ruai tu te chu arhilani nimin khan COVID-19 rikai mu chu tharja somsari pangan oma rikai hi endi ka tanga chu ta za jela somni pariat point bial pali ani rikai thar mu chu azat hi ni sa som panga chunga ni khata mu chu tamber tumania kumin march ni somni palia rikai za som ko pakhat mu ani nuwa atam le ber tumani march sakste jinga asama rikai mu chu tambera zaruk somsari pakhatania Rikai jani som kuwa mu chona Tripura in dotin Mizoram chu pathumna ania nitin marchak state pariata te hian Rikai an pungchau zela COVID-19 Rikai meka Assam tamberin Tripura le Mizoram in an dota Nagaland ti lau state dang zong ten Rikai mek za chuang vek an nei le toni voin tlai dar nga theng khan Rikai enkol mek mi somli pakhachudam takin enkol na huna tangin an chuaka Rikai dam le za thi za zela sob kuwa pakwa point pakhat pariat ani Rikai le kailo endik zongzong sampul nuai som pakua singli sangli le zanga somni palizinga Rikai to zongzong hi mi nuai ni sing thum le zanga somriat pakua annia chumi zinga mi nuai ni sing ni sangre le zaruk som ko pariat chu damin an chuak toa
rikai mek sang khat za som ko pahni an oma hri wanga nu na chan za thi za sari paruk an tling to ani Nimin Khan Sinot Prison Ministry huai hotin longtlai chan mari ko than hola training bua sa ania he training a hian Sinot Prison Ministry Director Reverend Lal Muchuaka thuzia chu zir ho ania Mizoram chunga district jail hrang Sinot rongbol na kalpui meka masona turle rual khai zo ka rongbol na kalpui ani theidan turte soin jela hian an thil sual ti awanga tang anom mek lain anti sual ni haulawa do ta pule hekna awanga tang te an omboka hetiang ani awang hian jail rongbol na kalpui meka film khur taka hun mana poimo thua soya mi sual tia soi thin le mu thin te om khom na ani awangin heng mi te hna pathian mangai na le pathian chan chuana an chan theina tura thei top chu chu ko hran ta ti tur poimo takani thua soi lang bok ani tundin huna long thai district jela tang mi pa vek somni palian oma Sinot Prison Ministry Director Reverend Lal Muchuak kale atho puite hian voin pathian ni chuma le chnu hian district jela hian rongbol na an nei ani National Health Mission NHM noi thok until phute ti hlotin ngiata nilai nia tanga nuar mek ta chu in soifia tura hriat tir an ni nimina NHM Mission Director Dr. Eric Zomoyan in soifia tura hriat tir asiama chuan July ni som phata tanga ni som pathum a huwa casual leave an lak ba ka ni som palia tanga tiam chin omlowan war ta chu avau khana hetan war ho NHM Employees Union Mizoram Nium mi te hi Mizoram Essential Services Maintenance Act 1990 an bo chiata wangle na a an lu dona ain tiam na an bo chiata wangin ban theile kum khat thleng tan ina tan tira cheng sang ni choi tir thlenga hrem thei an ni thua hriat tira arang thei ang bera an hazom tur le ban an ni lo na chan tur ziaka ni thum chung ama hna in soifia turin a hriat tirani NHM nuaya na thokte an norawang hian Sarkar Hospital le damdo in lamain enkol na mun hranga mipuin harsanan tokna sa hle nia thudona nia heti lai hian sarkarin an thil phute ati hlotlin saklo zelani chuan tiamchin omlova nor chunjom zel an tumti nium president pumal som tluanga haunar chuan asoyani Lok Sabha MP pusila ro sanga telna parliamenta floor leader te voina thutkhom na naktu ka chantur parliament fur thutkhom chunga thungai tua tur te thlir ho ani pusila ro sanga chuan bil som thum pani putlu tura ro manta jinga tlangmi te ma khokhoi Forest Conservation Amendment Bill 2022 le Wildlife Protection Amendment Bill 2021 te angai poimo thua soya Mizoram mi puite ta na poilo tur le mi puite ta na thatur sarkar bil putlu ta chu thop an tum thu soin puro sanga chuan Myanmar atanga ral tlan te ma kho chungchang po soitela aizol kho pui hulum lai atanga Assam Rifle son chua chungchang po parliament au chua pui fo ngai to lo tura malak puya he thut khom ho na ho tu Defense Minister Purasnath Singh chu ange na ni chanchin thar hi All India Radio aizol atanga pu anani naktuk thotan ni khian parliament fur thut khom tran ani dona hemi pual hian voin khan sarkar chuan party tin thut khom ako he thut khom na hian Defense Minister Rajnath Singh Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi Congress MP Pani Malik Arjun Kharge le Jairam Ramesh TMC MP Sudip Bandyopadhyaya RJD MP Jainath Chowdhury DMK MP Tiruchi Silva le midangte antelani voina thutkhom hi parliament in ni a tluang takaro relani theina tura party tin te thlom nangen na atana sarkarin abuat sai ani thutkhom zo chanchin bumi te akomna Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi chuan voina thutkhom a khan political party somthum panga atanga member antel thua soi ani AIR correspondent soidanin naktu kachantur parliament fur thutkhom hian August ni som pani thlenga odona voice som pariat thutkhom ani ang India chuan thasom pariat chungin COVID-19 thridana dos luk le ding on ni chuang ape manta a WHO chuan thridana pek konga India in bung thara kai le ta chu afak thua soini hemi chungchanga hian voin khan Union Health Minister Mansukh Mandavia chuan July ni som pasari sang ni som ni patni hi ni hriat ringtlak ani kum khuwa to ang ati WHO Regional Director for Southeast Asia Dr. Punam Ketrapal Singh chuan Hrileng mek tu dai tura India chetlang na chu ataka mu thei ani thua soyani ni pui kholum chuan Europe chim thang pumpuya ramatikang meka Portugal Spain le France chuan kang thel tu sang telin ramkang an thel mekani
Portuguese thu nei tu ta chuan karkalta chung khan kholum wangin mi zan hi somthum pariat an thi thu an soi Portugal marlama chuan tui hmanga kang thel tu pilot pakhat chu Spanish ramri Foz Goa atlaka wangin athi bokani Spain a chuan tunlai kholuma hian mi zathum somruk an thi to a kholum lam chu degree Celsius somli chuangte ania French chim thlang lam Girondia a kang mei chuakna sa wangin mi puising khatsang ni chuang hun him lama suan chua ani to bok ani United Kingdom a chuan sarkarin nunna atana hlau thei khopa kholum zual lo thengle tura vau khanna red warning an ti chuak ani chanchin tharpuan ti top main chanchin tlang pui naktuk jingdar soma tanga tlailam dar nga inkara Mizoram Assembly Secretariat Committee Room President som parungna tur thlangin MLA ten vote an thlak don National Health Mission NHM noya thok until phutati hlotlin ngiata nilai nia tanga nuar mek ta chu in soifia tur riat tir anni naktuk thotan ni khian parliament fu thut khom tran ani ang ni pui kholum chuan Europe chim thlang pumpuya ram atikang mek chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ani